سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تخونوا السنة كتكونوا وتر من يوتيو امبارح بزا فيديو زيا ازيا قداس حبريتا هذا سلست 4 زخونه قدس فيديوهات شير كغبريه ابلع دقنا زقاطم زلو وي زكايت زلو زمته ناي حبريتا دقنا اب تيك توك يخون اب كال بلاتفورمز انت حبريتا يروين يسمعوا ابلع اليوم دما اتهم ناشتا زي مصانات اب بيت تمرتي كاب ممهران كاب استفلاليو سبات ولا بتمع بي قلعه اب تقدم تمرتي زلو بري كيندرغارتن ወይ ከቅድሚ መዋህሊ ህፃናት ዘሎ ግዜ እንታይ ይሰምዑ ይውዕሉ እንታይ ይርዩ ይውዕሉ ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ነቂሕና ኣብ ዙርያና ዝካየድ ዘሎ ፈሊጥና ምናልባት ንዓና ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዚ ነገራት እዚ ግን የለን ማለት ኣይኮነን ብዓቢ ደረጃ ዝስራሓል ዘሎ ኣብ ፊልሚ ቴሌቭዥን ክሪኡ ከለዉ እንታይ ይርዩ ኣለዉ ኣብ ቲክቶክ ዋላ ቆልዑ ናይ ህፃናት ከለዉ እቲ ዝሰምዕዎ ቋንቋን ዝርእይዎን ኣብቲ ናይ ህፃናት ካርቱን እንታይ እዩ ከነስተውዕል ኣለና ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ይሰምዑ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ بخمي كتصلوهم كم زغل كاب كيلاتات كنسمعينا سلازي برتع زخونه ورارن برتع زخونه قالسني زكاي زلو حنقولنا يقولعو بروجرام نمغبار ابزا فيديو زياده ما كاب استفلالي وغنات زمته كمي غيرو يشرح له زكنتات اينا كنستوعل زلنا بخميك كنقال سلنا كنرينا كنواعكو نابت تحستكناتين حدا بحدا حيال فيديوهات كريه بليز لايك قبر وز فيديو زي ناب بزحد ما بتصحوا هيوت بزحد كدحن زخليو ثانك يو ليتس جو ناو زي دكتور بروس بحال كيلانا يسنا امرو زارب زلون سمينا قدمي نابتير فيديوهات نري مخادنا. The movie The Matrix is not science fiction. It's a documentary. Every human, and it's a fact, every human first 7 years is download a hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, እንታይ ይብለና ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ሰብ ዝኾነ ወዲ ሰብ ዝንብሎ ዘለና ጭብጡ ዘሎ ሓቂ ይብለና ኣሎ ዝኾነ ሰብ ትሕቲ 7 ዓመት ሓንጎሉ ብዙሕ ሓበሬታ ናይ ምቕባል ክእለቱ ፅቡቕ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዘን ቀዳሞ 7 ዓመት ዝኣተወ ፍልጠት ንምሉእ ሂወትና ዘሰንየና program you subconscious mind ዝበሃል ወይ ከዓ ክልተ ዓይነት ክፋል ኣለዎ ኣእምሮና conscious mind ማለት ሕጂ ኢደይ ከም ዝገብሮ ከለኹ ወይ እንታይ ይዛረብ ኣለኹ ዝገብሮ ዘለኹ consciously ተጠንቂቐ ዘውፅኦ ዘለኹ ስረዲኻ ትገብር ንግሆ ተንሲኻ እንታይ ትገብር ናበይ ትኸይድ እንታይ ትሰምዕ subconscious ኣብ ርእስና 95 ክሳብ 95% ናይ ኣእምሮና ወይ ከዓ ውሳኔታት ናይ ሂወትና በቲ conscious ዛስተውዒልና ንገብሮ ዘይኮነ subconsciously ኣብ ድሕሪት ዘሎ ፕሮግራም ናይ ኣእምሮና ዝመርሖ بوي زخيد سلازي إذا شوعات قدامو شوعات عمتات أبعاتهم أبتن شوعات عمتات حماق بروجرام انتيتي خالهم تنقلعوا موائلهم نعو كم حكي كم كونات وسيدهم قد يقولوا please this is very very important that's why it's إنه هنرينا إذا زقبر زولو تسلالي زيادة تكرونا بقلعوا مخانو سلامتاي مخانو نخرداكم إليهم تيايا تسنعو كودامو. That's how kids play tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this, before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? Wow. So, እንታይ ብለና ኣሎ ሓደ ቆልዓ ብንእሽተይ ፈረስ ዝመስል ባምቡላ ክፃወት ከሎ ንዑ ኣብ ሓንጎሉ ፈረስ እዩ ዓብ ፈረስ ወይ ከዓ ህያው ዝኾነ ፈረስ ወይ ጭቃ ገይሩ ጎቦ ክሰርሕ ከሎ ጎቦ ይንዑ ዓብ ጎቦ እዩ ኢማጂኔሽን ትራኢናቱ ንዑ ዝረአዮ እቲ ዝረአ ቅድሚ ዝረአ ዘሎ ሪል ነገር ይንዑ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዚ ንእሽተይ ከሎ ትእትወሉ ነገራት ኣብ ርእሱ እሳቶም ንሙሉእ ሂወቱ ነቲ ሂወቱ ኣብኡ እናተመላለሰ ንኽነብር ወይ ብኡ ንኽኸይድ ዓብ ፅልዋ እዮም ዝገብርሉ that's why ድማ ኣብዘን ቀዳሞት ዓመታት ኩሎም ቶም ሕማቕ ዝገብሩውን ነቲ ቆልዓ ኣብዘን ዓመታት ዝያቶም ክፀልዎ ዝያዳ ዝረአዩ ዘለዉ ካባ ከይወፃና ክንርኢና ነዚያ ሕጂ Today I wanted to introduce you to a new friend in our class. Well, this Huckleberries is my friend Nash. It's their first day in our class. They're just looking around at all of you and they're so curious to know who you all are. Today, እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መምሃራን ናይ መዋእለ ህፃናት ወይ ከዓ ደቂ 5 ዓመት ቆልዑ ገለ መለ ዝውዕሉሉ ቦታ እዩ ኦሬዲ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ሰብ ወዲ ይጓል ፆቱሲ
كفلت كم زي كيل بحفش عز ناي أيودا يقال عينت بحري نابتهم قلعو كسقروي فتنو له حجيت الممهران نابنا حتى دنك زاربا خلوا سمعون زياتهم يوم دمانتهم قلعو تسألوا زللو تسألوا زللو fun. It was really interesting though, knowing going in, being like, I don't know what questions kiddos are gonna have or what they're gonna say, which is both like nerve-wracking, but also kind of exciting. It's that place of not knowing as a teacher and just being okay with that. And the friend likes to ask the question, are you a نزل فيديو تريو زلهم زمناي فلطتن عبيتن كم زلكم يردان له با ستيب باي ستيب نابتو تدليو عبيت كم صحاكم زغيل بروجرام كم زلنا تفلتلو ابقو طباهم عبيت نخد قبرو مهيرو نابسقمتك وزدكم زغيل تمرتناي ستوك ماركت ألنا كمون نزناي لوم تكنولوجي تتقيمكم كيلتناي كمبيوتركم ديو كمون كيلتاتناي فيديو إديتين نختم محيشو كحجزكم زغيل بكيلاتات استغربة قليل نختم مهارون نخط كمالون كحجز زغيل كورسونا لنا أونلاين بيزنس كجمبر تدليكمون مهيرو نابت بيزنس كبصحكم زغيل بروجرام كم زلنا كحبركم يدلي بار حبريتا زليكم كويب سايتنا وسيتكم نابت تدلي ومن كنت تاخد كدو سقم توسيتكم كتبقسو بتعتنا حتوكم thank you very much. But kids can be boys or They can be boys or girls. but kids can but a kid Or a girl. The question, just being okay with that. And the friend likes to ask the question, are you a boy or a girl? And Nash answers, I'm just a kid. but kids can be boys or They can be boys or girls. Yeah. or maybe non-binary. Yeah. It was just like, والعسي ودوا يقال يوم كوني بلو مالوتهم قالوا زي ناتشرال زفلطوا ነገር እዩ ኖ ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ናን ባይነር ኻ ክኾኑ ይኽእሉ ናን ባይነር ዝበሃል ኣይወዳ ይጓል ማለት እዩ ንሕና የብልና ናብትናትና ቃላት የለን እውን ብሓቂ እውን ዝነበረ ይኮነን ሕጂ ዘምፅዎ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ሃይ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ቤት ትምህርትና ሰምዕዎ ኣብ ሶሻል ሚድያና ሰምዕዎ ኣብ ቴሌቪዥንና ሰምዕዎ እንተኸይዶም ከምታ ቅድሚት ዶክተር ብሩስ ብለና ፀንሐ ፕሮግራም ናይ ትርእሶም ኣብ ቦታኦም ቦታ ሒዙ እንተፀንሐ ፅባሕ ንጎ ግራ ይብሎም ክትቅይሮም እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ that's why ድማ እንታይ መሃሩ ኣብቲ ናይ ወለድና ኣብቲ ናይ ወለዲ እዋን ተሳቲፍና ደቅና ብኸመይ ይፅለው ኣለው ክንፈልጥ ኣለና እዞም መምሃራን ክዛረቡ ከለዉ ስምዖም non-binary, yeah. That's just something that we know. And this is something, I mean, it's like, they're 4 and 5 years old, and they just didn't make a big deal out of being a boy or a girl. And I think it was a huge testament to how much we've been talking about it in the classroom. That طيب لالوا دك حمش عمت كله دروتي نان باينري زبلتي كم عبي نجر زي مرأيهم حد عبي لو توي بروجرس زخا كفال نايت معلتها ونزراربو من ننقرو من زلنا كاوس تمركوسيهم كتقصوان كفلطوان كيلو داك اللي تنبلز انا هنا نتحمقلهم بخمي بروجرام يقبروا مالو بقالاتهم يقلصوا you never mentioned the term non-binary. It was a child who brought that up because it's constantly in conversation. Yeah, just like me. So Nash, just like me, is non-binary. تزي زغال عزي كم لك كماي نان باينري بمبال تردو مالا سلازي زي نغرات زي ناسمعو ناتدغاغم مسكده اب امروم بوتاك حزيو اب ام ترايم دما زياده اتوكروم نري زلنا صنيهلنا حجي نزي زقاوم حد عب ممهر انتاي لو كنرينا so let's وي دما قرب كابام عبي ابزبلو خنتاي يمثل كنرينا زيوم قلعو عندنا يلا دلنا عبي ابزبلو خنرينا حجي معاد صقمي زلو كن املاخ اشترنا It says, what do your students call you since you're non-binary? Miko's one of my students. What do you call me, Miko? They them. That's my pronouns, but what do you call me as your teacher? Teacher Roby. So you know my pronouns are they, them. You know that you go by, or I go by Teacher Roby. What are your pronouns? She her. Very good. And how do you feel about calling me Teacher Roby, and how do you feel about my pronouns being they, them? I feel good about your pronouns and I think you should أنا حجتي كلتي ماسك جرام سلزلو طوال عودي يقال ولا تي ممهر كودي يقال كفلت ما يكال كون على بحفش هاجن التممهر نام باينرز بحال يزبل زلو عودي يقاليو كمين عنو بلا نخل أب كلتي صوت هذا يكون بهم زي جلس مالتيو سلزي not to pronounce ويكا انتهينا خنو بلو دحن نسنق دفع أبكال عبي عمق زبالة كنا كيدا يدلنا زوال عاجن كم زنورمال غير وسيدو كم تصبغ نجار غير وسيدي زارب له مس ممهر قيني زارب له of course ممهران عبت الوالو ما بلعلق علوم
كم زنا قبروا مسكدو صباح نقول نابي قصو كخيد خل كنرينا. Accept yourself and don't listen to the disrespect. You should definitely accept yourself. Absolutely. I love that for you. And when sometimes if a student messes up my pronouns and says she, her, or calls me Miss Roby, what do I say? You say she or they. Right. And then I also will remind you to call me what? Teacher Roby. And that's it. Do I ever get upset at you? No. Do I ever make you upset or feel unsafe? No. Do you feel safe? Yes. Very good. All right. Say bye. Bye. So እዚ ቪዲዮታት እዚ ብብዙሓት ኣብ ከምዚ ዕድመ ዘለዉ ሕጂ እቲ መምህር ዘሎ ወዲ ዶ ይኮነ ጓልያ እታ መምህር ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ ሚስ ሮቢ ኢልኩም ተፀዊዕኩም ተተጋጊኹም ሲ ብኸመይ ይእርመኩም እናበለት ትገብር ኣላ ሕጂ ምስ መምህራ ምስ ተምሃራያ ትዛረብ ኣላ ተምሃራይ ንመምህሩ ዓብ ፅልዋይ ዝገብረሉ ካብ ላዕሊ ይፈልጥ ስለ ዝብሎ ስለዚ እንታይ ይገብርዎም ኣለዉ የለማምድዎም ኣለዉ ሬዲ ለሚዶ እሞ ገሊኦም ሕጂ ትቆልዓ ወዲ ጓል ከማን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ንባዕሉ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ናይ ጓል ፕሮናውን ይጥቀም ኣሎ ማለት እዩ እዚታት ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ኩሉ ሰብ ኣይኮነን በዚ ተሓጒሱ ወይ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ዘሎ ሓደ ካብቶም ጌይ ኮሚኒቲ ነዚ ነገር ዝቃወም እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ክንሰሚና ሕጂ this is very important please like ግበርዎ እዚ ቪድዮ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ድማ ናትኩም ፊድባክ ብፍላይ ደቅና እዚ ዓብይ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ከም ወላዲ ከም ካልኦት ወለዲ እውን ነዚ ከም ዓብ ሓላፍነት is born in the wrong body. I am not oppressed. I am not silenced. I am a gay man. My name is Frank Rodriguez. Today I represent two families of mine within Redlands, as well as my own. I am here today because of two reasons. One is to protect children against the idea that they can in fact change their gender. This is because gender is rooted in your biology. However, gender expression is not. How you choose to express yourself is your own choice. Society should just simply be nice to everyone. However, lying and stating that a man in a dress is a woman is delusional by definition. እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓደ ናይ መንግስታዊ ቦታ ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እሱ ንባዕሉ ካብዞም ግብረ ሰዶማውያን እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሱ ሰብ ክውለድ ከሎ ወዲ ወይ ጓል እዩ ዝፍለጥ እዚ ባዮሎጂ ናት እዩ ይብላ ኣሎ ክዓቢ ከሎ ንነፍሱ ግን ከም ወዲ ድዩ ክኸውን ከም ጓል ናቱ ምርጫ ያበ ካርቲክል ይብላ ኣሎ እንተኾነ ሓደ ወዲ ከም ጓል ነፍሱ ክገልጽ ስለዚ ካለ ኣነ ከም ጓል ይርአዩን ኢሉ ንኻልኦት ክእምን ምፍታን ግን እዚ ጌጋ ይብላሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ክደግማዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣገይን ኣብዚ ቻነል ከም ኢለኩም ኣለዉ ሰባት ኣብ ሂወቶም ኣብ ነፍሶም ዝገብርዎ ንዓይ ኣገዳስነት የብሉን ኣገዳስነት ግን ንደቀይ ክፀልወለይ ክትፍትን ከለካ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ ንዓይ ደቅኻ ኦኬ ወላ ንደቅኻ እውን ኢትስ ኦኬ ደቅኻ እዮም ናይ ካልኦት ቆልዑ ንስድራ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ቆልዑ ካብ ስድራ ሓቢእካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ክደግማ ንስማዕ የካው Not only delusional, but this ideology is dangerous to children. Despite what you may want to believe, children are in fact taking chemicals to alter their bodies. That's not delusional, it's reality. Despite what you may want to believe, children are in fact getting gender-affirming surgeries. That is not delusional, that is reality. These children are starting a journey of judgment that you placed on them. I don't know, እዚ ነገራት ዛብ ሕብረተሰብና በፅሕሉ ዲያብ ዝደጋ ኣይበፅሐና ኣይፈልጥን እየ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ቆልዑ ፆቶኦም ብእዋኑ ይቕይሩ ኣለዉ ጌና እዚ ነገራት ዝፅልዋ እዚ ኣብ ቲክቶክ መዓት እዚ ቲክቶክ ዝበሃል ኣፕ እንተኽኢልኩም ወላ ደሊት ተገበርኩም እውን ኣይፀልን እየ ኣነ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ የጥፍን እየ እዚ ሓበሬታ እዚ ንካብኡ ዝመፅእ መብዛሕትኡ ኣብኡ እቶም ቆልዑ ካብዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ሓንጎሎም ንኣተዎ ከይድ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ቻይና ውራይላ ነቲ ሓንጎል ናይ ምዕራባውያን ንምድምሳስ ዝገበረቶ ክኸውን እውን ከም ፕላን ዝገበርዎ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ድማ ብርግፅ ይዕወትሉ ኣለዉ ምክንያቱ ሓንጎል ብዙሓት ቆልዑ ተበላሽሉ ብከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ዘረባ እዚ ዝናራይቶም ቆልዑ ከም ካልኦት ቆልዑ ከምኦም ንክመስሉ ክብሉ ብእዋኑ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ከለዉ ወዲ ዝነበረ ብሕክምና መጥባሕትን ገለን ገይሩ ናብ ጓል ቅየር ጓል ዝነበረ ናብ ወዲ ቅየር ድሕሪኡ ፅባሕ ንጎም ዝተዓሱ ድማ ድሕሪት ምምላስ ዝበሃል የለን ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከም ቅቡል ወሲድካ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ምምጓት ፅላለ እዩ እናበለ እዩ ዝቃወም ዘሎ pushing kids to question their gender, question their sexuality, and question whether or not their parents are on their side. Therefore, the word predator is being used in the context of grooming, not because he or she is gay, but because the idea that gender is fluid, because in reality, it is not. It is a danger to children for the reasons that I stated above. Gays Against Groomers has educated the public on numerous occasions on what we stand for, and I will echo that here today.
Gays Against Groomers is a coalition of gay people who do not stand for the sexualization, medicalization, or indoctrination of children. ولا نسو جاي انتخونه انتي بلالو علنا كفالنا جاي نزح جز قياز ولا كيدي زي ندقفو نقاومون قداي ناي جاي ويكات ناي قبر سباويان ناتهم قداي ناتكا قداي يسو ناي نفسها قدايو نقولعوت زي عينت سنة حساب يقول نزي نقرات اب حنقولهم نقطو زي قبر زولو على بيت مرتاد جن بتر نقاومو تطوكو بلالو يبللو اوكي እትንስ ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ዋላ ቶም ኮሞም ዘይኮኑ ቶም ኖርማል ዝኾና ሰባቱን ከምቲ ዝድለ ተቃውሞ ይግበር ስለዘየለ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዳርጋ ነቶም ግብረ ሰዶም ድሕሪ ተቃዋሚምካ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ክትከስር ትኽእል ክንደምንታይ ዓይነት ሓይልን ጽልዋን እዩ ዘለዎም ኣይርዳእንን እዩ ኣንጻሮም ተተዛሪብካ ክወርደካ ዝኽእል ግፍዕን ጸቕጥን ካብ ስራሕ ምስጓጉሊ ካብ ቢዝነስ ኮላፕስ ምግባር ብዙሕ ጸቕጢ እዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ከምኦም ዘይኮኑ ሰባት ኣንጻሮም ኣፎም ከፊቶም ንኽዛረቡ ዓብ ፍርሂ ዘለዎም እዚ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ገለ ካብቶም ግብረ ሰዶም መጺኦም ነዚ ነገር እዚ ክቃወምዎ ከለዉ ነቶም ቆልዑ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም እንታይ ግብረ መልሲ መጾም ንፈልጦ የብልናን ግን ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብ ገለገለ ክፋል ሕብረተሰብ ብፍጹም ክትዛረብ ከም ዘይትኽእል ዝዓይነቱ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ሚድያ ዘለዎም ሓይሊ ድማ ፍልይ ዝበለ እዩ ዋላ ብዩቱብ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ምዝራብ ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከምፅእ ከም ዝኽእል ነቲ ቻነል ቀሲልና ክንሪኦ ኢና መቸም ስክፍታ ኣለኒ ኣነ እውን ነቲ ቻነል ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ግን ስቕ ኢልካ ምርኣይ ድማ ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ዝግበር ዘሎ ፕሮግራሚንግ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዶክተር ብሩስ ዝበሎ እዚ ነገራት እዚ እናሰምዕዎ እናርኣይዎ እንተኸይዶም ፅባሕ ንጎ ንድሕሪት ንኽመልሶ ክንሽገር ኢና ብፍላይ ድማ تحت شوعات عمل زلوا قلعوا أبومي زيادة تذكرهم تريوا لهم أمبر توم اليوم زلوا خناس أمي بيل لهم أنا أبني تجيب فلوس كنا يوم دكاي دكنا دك عسرتن دك قال مرينا يوم قنستيل تسألوا تفرهي عليكم ولا هذا بزمع بالعالم بفلاي نزح حبري تازي كتكاتلو تجمير كاب تويتر نحرخيت كم عاد حبري تاي زلوا أب يوتيوب أبتي تيك توك زبهال أي وداني كم زهانة تيك توك سلديت كم أبكالك كم تخليه يزرقوا تلازي ኣብ ቲክቶክ ግን ዝነገራት እዚ ዝያዳ ኣብ ሰይቲና ትኹም ናይ ደቁም ቲክቶክ እዚ ነገራት እዚ ክመጽኦም ዘይኽእል ክትገብሩ ዲኹም እንታይ ክግበር ኣሎ ክንጽዕር ክንክል ኣለና እዚ ስቕኢልካ ዝረአይ ኮነን ጽባሕ ንጎ ምስ ወረደ ዋይ እንተበልካ ዝመጽእ ለውጢ ኩሉ ይኮነን ጆም ናይ ቆልዑ ንሓንጎሎም ንምጽላው ክግበር ዝኽእል ዘኣሉታዊ እዩ ኣወንታዊ ብኸመይ ክንጽልዎም ንኽእል ካብ ናይ ዶክተር ብሩስ ይኹን ካብ ካልኦት ዝመጸ ሓበሬታ ኣብ ዝመጽእ ክገብረልኩም እየ እዚ እቲ ሕማቕ ነገር ክንጥንቀቕ ንሕና ከመይ ጌርና ኣወንታዊ ጽልዋ ኣብቲ ንእስነቶም ክንገብረሎም ንኽእል ድማ ወይ ድማ ሓንጎል ናይ ቆልዑ ብኸመይ ይሰርሕ ዝገልጽ ቪድዮታት ክገብር ክፍትን እየ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ፊድባክ ናትኩም ግደፉለይ ዘየድልየና ንሕብረተሰብና ኣይጠቅም እዩ ትብሉ እንድሕር ኮይንኩም ግን ከእሱ እውን ፊድባክ ግደፉለይ ምክንያቱ ዝጠቅም እምበር ዝጎድእ ሓበሬታ ኣብዚ ቻነል ከምፅእ ኣይደልን እየ ሓንቲ ቅድሚ ሙዳይ ከተዘናግዓኩም ትኽእል ሓበሬታ ክበኩም እየ أبو زحقوز زلا وسيلوات حقوسا مودة تاجنا أبو تسعيري تاجن مثلاً شو تردي وقال عس انتي مالتهم كل زي نولدهم كوبي ناقبرو زخد مخانم نخنفلت إليه سو بحفشة زتري ود لهم حبريتا نكحجزنا أبتن خدو زلنا حجز كجبرلنا كابزبل حسابي زجبر زلوا سلزي I hope نسخاتكم من أبتزل لهم بتاخد تكملوا نزا فيديو لايك بروا نابكالو تسجاجروا أبكال سرح حساب نرغب دحانكم بلكم تصبغوا تشاو أبز زبان الزي عود نخد كون سلستا قد السنة بتاعت يديونا مجمريا سرح كا جنزب ممسات رادي كونس نتزم تعنايا جنزب باقباب حزنا باقباب كنوفرو كنكيل ألنا زدما ستوك ماركت كم قدامي من رجعي زمتس مخنياتو بوحد جنزب نفزل على عبيت كنكيس لنخيل بوحس من قدي فليتنا على لينا تخيلنا نزع حقس بروغرامنا لنا اتخالاي أكندي نتدو موسكا قطع بتوسخ السرح تقبر توسخ كيلتات نغتهنس كتبقى سالكا مغنياتو كيلتات كانت عابيم أتاويتات كعب سلازخيل سلازي أبترف جزينا كن مهارن كن عبن كن كلا لنا أبتن خذوا قعزو كعجزونا زغلو اتصال سايدما حدش من جوتوت كون الناس خن بيزنس كن هنس علينا زيد ما بتستمهرنا كيلت كون خل أب هوبنات ناس تمركوسك كون خل نزلنا خنقبر كحجز زغل بزع برنامجات عبدالله هيوت قرينا لكم علينا مسكوناتنا هيوتكم بز السمامع كان ليكم زغل كورس وسيدكم
ናብ ዕቤት ንኽትብገሱ ድማ በትሕትና ይፅዋዓኩም። ቴንክ ዩ